Salawat dan salam, mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di hari Jumat, di malam Jumat dan di hari Jumat, dan terlebih lagi setelah asar nanti hari Jumat. Maka banyak akan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selawat khusus yang Nabi ajarkan, yang barang siapa membacanya 80 kali, Allah mengampuni dosa kita 80 tahun. Selawatnya yang Nabi ajarkan adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi. Ditambah lagi dengan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim pun tidak ada masalah, sebagai tambahan doa kita kepada keluarga Nabi dan para sahabat. Yang Nabi ajarkan on ummiyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Yang 80 kali kita ulang-ulang, ya, maka akan Allah ampuni dosa kita 80 tahun.